ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ चलो चलो tu yang ka ya song to na CRPO ong kalwa operation na Meithal license ho ala je wa nu ten ti a bol ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯁꯨ ꯆꯥꯝꯄꯨꯔ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯝꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯑꯥꯜꯅꯣꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯀꯥꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯒꯤꯟꯈꯥꯟ ꯁꯨꯋꯥꯟ ꯒꯨꯏꯇꯦ ꯀꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯍꯤ 60ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯑꯣꯒꯁ ꯇꯥꯡ 23ꯒꯤ ꯄꯥꯅꯝꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯅꯥꯄꯤ ꯄꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯣꯏꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯅꯥꯄꯤ ꯄꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯕ ꯂꯩ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯟꯗꯥ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯨꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯧꯔꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯝ ꯑꯉꯥꯟ ꯈꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯔꯝꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯂꯝꯂꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯅꯝꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 9 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 2 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ BACꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯗꯤꯝꯕꯦꯁꯣꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯄꯥꯎꯂꯤꯂꯥꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯄꯨ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯎꯂꯤꯂꯥꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯖꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯎꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯁ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪꯅ ꯀꯛꯂꯤꯕꯅꯣ
nang nasana madugi photograph adu upload thorakpani aduga hojina kari tabigi kaklibano haiba wahang hangbaga loinana laimakhongda leiba Meetei-gi yumsing marikhak mai thakibada thaudo adu senabani haina detain tawduna thamliba BJP gi MLA sina jail da sanglaga photograph namlibno public sing wapam asi thambaga loinana 21% gi minatu visiting tawba asi group natragan NOC ni haina establish tawbnati adubu mara leijadraba miyoi gi yumadu mai thaba matamda masida natana atopo hang amasu hangbaga loinana BJP Manipur Pradesh na issue tawkhiba circular tawkhiba stating amada office bearer functionaries representative amasum members singna state president gi mangoinana approval lawdragadi formal media interaction tawda party gi oina saruk yabi yaro haibu wapum panbaga loinana makhatana wahang kyam hanglakli karigidamakta post adu delete tawribano nahakna jail da satpada jail da visit tawda kanana authorize tawbano BJP gi leadership ta inform tawkhibra amasung action sigidamakta public singna question hangdriba karigin habu wapum yawbaga loinana praja singna pakhom pamli post kakhatpa amasum tumina lesinba pamdebu wapum yon phungdokhi kangpokpiga senapatiga tainabada yumai thanari haina irang changma tholakpadagi passenger gari thabada ngasi khra thengdakri adubu irang leirabasu nagana su kokina su bus thabada thingkiti praja singa si hauzik yamna gyan taba horak leba CM Kemsana phungdokibu wapam amaga loinana thajaning oiriba paw mana Home Minister Amit Shah ga CM Kemsan ga ngosi unaragan have report mustauri ngarang Union Home Minister Amit Shah na kaurakpadigi Manipur gi Chief Minister Kemsan Delhi gi damak khongsan khioni thajabi aba likhun amagi paw gi matung ina dinga si Amit Shah ga Chief Minister Kemsan ga unagadoriba sida hauji Manipur frong sariba thaudo amu oiriba NRC update tawduna census pangthokpa yaroi haina hawribi iho national highway mapung phana hangdo khanana madi cabinet minister expand tawgi matangna khanaraba yai haina thajane oiriba paws na makhatana panari bani senapati gi tafaw security force gi mamangna pung ani hena nongmei kapnakhi yung kya mai thanakri CRPF ki personnel yauna pawmai volunteer nongmei na panduna asu apan nang kibigi update tentak na mayam da thamjani Senapati district ki taphaw masiga lonaba mafum khrada nauna irang mo tholak yum kaya maru mai thanakhi security force gi mamang na pung ani hena akan mamong na mai kapnaki CRPF ki constable ama masum pawmai gi village volunteer ama nongmei na panduna sokle hadi thaudo si nan ayu angan ba pung ani ga minini forum adwaida taphaw ko ki village da yum mai salakhi bani mai salakli ba mafum adu Senapati district gate hain tharaga thamba mafum adwaida ni hadi state force mayam amasu mafam aduwaida adum lairibani mai sakpagi pawdu hek phangbugi ayuki pung ahunga makhairum tarakpada fire service ki fire tender sing mai kai adom da thaujilakhi adu koki singna mai kan basang ba yaro yana thingba thangkhi ari ayuki pung mari tarakpada aduwaida mapan super Manipur rifles ki battalion lairiba ana aduwaida lairiba yungkhra amuk mai tharakhi yumadugi mapu adu liabilities tagine duga mafam adu pawmai nagas na kunaba mafam ne hari thaudo adu thokraba matungda yungkhra su mathang mai tharakpagi paw leinaki asumna sarang naringai gi maradu da saurakna ayuk pung mapan ga minikulum tarakpada naga amas Kuki singna kunariba make edom da nomai kapna bagi makol kya marum taba phangki nomai makol adu pung ani rom taba phangki duga loinana yungkhra su mai salakokhi nomai kapna bagi thaudo adu da masagi sai yankhai ga mari rom suraba kunthra ga taruk CRPF ki constable ama khokpak nomai maruna panduna sukhi liang mai tafaw sokhiba personal du khudak Senapati district hospital pukhatuna lekanaki tungda rims ta pukhatuna makhatana laying na papukhi noi kap na bigi thokdok thokraba matungda masing yamlaba CRPF ki Cobra commando sing yoksilakhi masu tafaw masu masigi akoibida lairiba khul sing akanba operation sa thabokre operation adu Manipur police CRPF RF amasum Cobra gi apunwa team amana kangpokpi je songtun village thihum gi thabok sa thabada masing yamlaba khusuklai ke amarum forkre seraksida tafaw Kuki village authority na thadorak pa sirol amana hai yumai thabagi thawong adu da lanthum mangan bigi matakta miyamna sauna mi pai pokali wan hona duna sajaba yumai thadokhi bigi thawong adu mara leja da misa miyam gi basic right khongauna bani asiguma makhal gi thawong asina
thawong asina kangrup masil ungkhanabagi masa ohelakli yanadaba lairabas ingtapna lon yaba mon wari sanaraga warusin purakadabani district administration police amasum atai mari lainaba authorities singna thawdo asigi matangda investigation chathagadabani haina su pau stapali ngasisi assembly business advisory committee assembly aunabagi damak amasung matam lepthokpagi mayam aikoi meeting tawbani asi business advisory committee da assembly tawbagi numisi numit humni khakta 3 days numit 3 days da su amu only moigi question debate tawya masi 2 days khakta oiba aduna masi leiriba leibaki situation sida yamna tenba mifam ama oina tawbase masi yaningdaba congress party ki side gi yaningdaba decision note meeting to the p maramdi hauji leiriba leibaki situation sida law and order gi adagi leiriba nrc before census operation loinana border area da territorial exchange tawba asina singba then idp singi rehabilitation ki wafam mayam si house sida khanabagi tanja se yamna tena phang adigi mathakta department mayam si khanaba nainaba si masi karmaina numidi di khakta da khanaba loiba ngamgadori bunu aduna maram oirkanda masigi tawde adabagi monga tawbase nuaitaba aduna opposition ki voice disrespect of the decisions and the disagreement opposition haibase yabidaba haibase ikai kumnabidaba haibase masi democracy gi one thokleitaba democracy gi asigumba artha thoktaba amani maram asina masi khoigi democracy si masi danger oiba parliamentary system se masi dadi opposition ki voice haibasi ikai kumnau kadabani amasung tabi ragya masi ki discussion debate mayam singsi parjagi leiriba even the cry hojik leiriba nuti ki nong makangdana community sing khana chainaba mayam singse khana leinaba se chakneba tuna house masina ju aroibo oiroba yai aroibo oiraga to position sidasu mayam sigi leiriba parja singna pamiba mayam sing khana leina haudragadi assembly session kawbagi artha thokte maramasina masigi session ko kawje prajagi voice kai kumnadabani opposition ki voice kai kumnadaba haibasi masi nuaite democracy gi wan thokleitaba adu amani maramaduna masigi business advisory committee gi meeting da congress ki oinadi decision note yaning dabagi adu proceeding da tananaba aikoi hairam thank you Manipur ki economy showing aisida flight bara sisu kamai to in congress iba ya basi thi ne honorable governor su ibi ko na su isalaga su wari sane adum hengale flight ki ticket si mako ki system sida flight ki ticket si kakna bas moi portable changa thi oi helege maman ji wagat kamai to so ngasi no ni sida lising amaga samanga ge mayar loi handal rabani aduna aikoi gi not only the lifeline economy life kanong ki line ama suni koi national highway 2 si sida damdam sigi senau sinna hana nuaitaba abadi aki kang kya lenar magasu masi sarkar na hangi setpa yare haibada encourage awraga setpa hubiri sei manipur gi praja section kuding mo boina ngasi lepsari ba mahmad segi thagal pongdok sari loina na ngarang si bus dagi winger thab si khar thieng around in the morning 8 a.m. da thaga dina torumbadu pung ama khar helaga thai it because Kangkupi ka senapati ka taina badula yung may thana re na irang chao na tholok badagi passengers sing yam passenger na ngai sarkar na so itna thani hai badagi thajaba thambira kanda pung nipan dagi na pung amabok bus manung da leng da na phamaga ngai raga ngarang bus jaki masida okay na ina thagat chaningi di border communities Naga-Kuki lusing basing Kuki lusing basing aikoi sarkar authorities singa koi honorable MLA ga phamaga loina wari sanga bus to bi noi thingbiga no irang do kitang atoba bawong na tawraga su bus thingbaduna passenger singa wabu yengbi hare kanda border communities leader Naga su Kuki su loina yabir kanda koi sakiba bus halae sri sakado bus su yosen gare adwai tawdna irang khara leiraga su Prajasing Gyan Tarpo Hauropagi at the stage of the Aina Lady and Health Tamjaning, government officials in security forces in what
state and central forces yamna phachana coordination tawrakanda irangsi laksilakpagi ai nungai ba su se phongdok ba yaujari maramde ko tungi wakhan khamje matam amada yellow mine hairga yellow mi do hauji law ma pu yong ta yellow pura pura mokka sanction mineri ba khungjang sigi manung channa koina Tingnopal district ki ko jaga sigi korau bigi jaga da censorship school da census training tawbani haiba paw tabadagi ayu ngan badagi khom sida leiba ima ben mera pai bising abadi maring uparu assembly ki working president yaroga te member single loina na khom sida la ga census training khom dagi yaw bula piri ba irisa sing asi wakhal tamina matungda haiba jaga sidagi koina appeal lama tawbuga loina na census haibaji yam phabani tawbuda bu gausi oiba leba ki khongjing yo sida adom na census training asi yaw butaragadi adom se ifuruk ijati muthat pada saruk yarabani hai logjagani haibadagi makuisi masa na gyan ta na khankhre haijini wo phamdi imphal gi mayon lamda mafam da census training bangthok phamda miyang iho khongjang lakpadagi DC singna cancel tawba adi postpone to mathang tawraga kamai tawna singgi jaga singsidadi yam omna koigi trainee sing kaudana adi official sing kaudana supervisor sing oigadab innovator oigadab singje kaudana yam ingna chingna lemna pangthok pirino haibasi lengak ta hangni hojik eba ki khongjang iho si tapthaba nate mafam khudimagda hongnaruba tawdana magi haijaba mongda khongjang iho si kan changsalingai talagasida singi mafam amada sumaina training tawgani haibasi yamna laibak thibani atungda tahonjaningde loinana naga gi chinau sing sidi punna leminara kanda koina mafam asida hingbang amjabani sumaina koina changbang amdaba jaga singda torokpa taragadi koina omdana charliba